Hello, in lo dam tlang chunem. In sa fain sibay le fe kula voin chu hey Bangalore kazin le do na kazin na te karon vlog le do na. Tuna hen hey ka in siam zo to a hey kala gauge pa hi ka ti pela chuan tun hi dar nga ri do na tlai dar nga ri do na boarding hi dar rule chan ve vel an chan do na hey ka tlai trip to a nizana Switzerland atangin kan len ta karin ain kalau mutu nge kalau chau de nge po ka shilo ka duain ka thau tlai chuan hei ka in siam sok sok tho ve la airport ka pan dona tuna hian voin ni chu hei passenger angin ka thlok dona crew ang ni lovin chance kala dona I Thlawhna chhung vel kha lo tilang shin ro kha in tia chu I a thei ang ti me ang hei I aru karal de win kala ru don ta chu I Enge in mujak thin sia ka tia vo ina hei Bangalore ka zin dona chumi chu rem chan na kala pa dona min lo clear saksar ser ula chuan hei hunrei kala lo nga Uber book anga ya ka chuka nga lobby ya tuna hen hei accommodation a kala oma ka room hi ka ngai dona me kan la le zuwa ya ngai bye tukver chu khar lo me yang san chu parda ka khar chuan hei room hi alum siamo alo wap lu tuk palang pots Uber ka book lo ka thengil wallet ka kinga ka passport ka kinga thengil ka nem ke uniform ka la lawa mase kha chu poi lawa bye fair cái ID có thể chắc lẹ thì hay họ thích cho mà nãy đi cái này xiêm reng mấy này này cái nó có duy mà kan Qatar ID le kan residence permit kan ken lo chuan khoi ama kan kal thei lo chu thil chu ka thei ngila he ka let len I ma se ka sha ma hlawa ti izia hey nge hi ka bung ro lobby aka da to mai security bula cái Uber lâu sáng tỏ mua lái hall mấy xe mà tian Uber in hay airport lampanin katlan pay me ka helai chu Uber vel hi mu hi ahar salawa olsam mema baka ke accommodation atang hian hlalawa dan.Eng ang pon man mo in tlan page hi maila railo te chuin kan thleng pay nga zel mai ni sir take this no need any change take it thank you so much airport kan thlenga hey airport thleng chi atuna hian in check in turin ka in check in to thawa web check in ka ri to thaw ma se khoi get tenge kan en kwal lo kanga hello ama khonge Bangalore ama 3 to 6 you are 572 3 to 6 ro
oh hey immigration ka ti zo chia security scan te kan ti zo a chuan hey airport chunga a main airport chunga kan han lut vela anwa masin Doha airport hi chumo tia crew anga kan thlo hian airport atangin kan chuang ngai lo ke mani hian check out counter sang hi kan ni chu QROC kan ti me ke mani hi chuan Qatar Airways crew how big ina asan pa a hey an check out na tur te khati ang fel kha sharin kan nei ta airport atang hian kan kal ngai lo ke ni ang ho hi mo chuan airport chung hi kan mukhat khopa crew ho hian tia passenger anga kan thok te ni ngot lo chuan kan kal kwal lok ange bazar chung duty free ka bazar le lok anga rei lo te ka man mo view na dar nga khan ina tangin ka chuaka dar rukle chan ve departure ani lo dar rukle chan ve hi boarding chan hun ania dar sari le achan ve kha departure ania amoy sin a bomb hi tuing mo tang yang zaman nge kanang Qatar real sang ni zariat le parukani hi India poisa in ngoro sing rukvel don ni hi sing rukat ngala pon singa le something hey pay chu noi khata tling chap sangli zani hin wai tling chap Qatar poisa chon mo o India ram poisa chon bon hem chin ve bazar zauchi a gate number hi B1 ania tuna gate number kan zong he dei B gate le B chunga A C D E khung ye B so tuna handa rukle minute som panga velania da rukle chan ve boarding an chan dona karil chu cham ang reng voina eng mak lai lo ka thau che ken siam hala tian airport ka pan le hala ma se flight ta ka ei to me yang KFC kal ka tum dewa ma se hun ka nei to lo apu in tiam Doha airport hi hey hello po hi adang ala tam lutu ka kan kal kwal man to lo na kina man de win kal hole don or kazin le don huna Doha airport shim pangkwal tur hian kan la kalanga mo ta chon kala ron ti langa tuna ri chuan hei boarding an chan chap to se ka kal vat angai airbridge kan chang tur anga yang voin chu airbridge kan chang lo hian so ta parking bay la de ude wati passing kan kal le pote nga china mo ama aero chu voin chu kan chang tur anga yang airbridge Indian flight ke ti hian airbridge kan chang zia staircasing kan kal khat khom mai chu wang chuan voin po kan chan nge karing airbridge le staircase chu dana dang lu tu ko mo so B1 الرجاء الانتباه هذا هو نداء الصعود النهائي boarding an chan to mani ngen lo din chuk ni رقم 1 3 hey boarding touring tuna hian ka ngak me ka minute nga vela la oma kan tran thoi tur angai la boarding hey hetia I passenger anga kan travel hi chuan enge crew hian an tiang o ti hi ngai to na lo om thira ni chu tuna hian hetia I passenger anga iron travel ati me ang iron lu ma hian crew hian ti tur tam tak kan ne safety check te kan ti ngai security search te kan ti ngai hey ti tura tam lutuk foi se na ni lo pilot in enge thil check tur sang an nei buka ke ni me ba ka chuan supervisor ten sign tur ne he catering ti vel mo kan Thlawhna chunga chuang te hona kan ei tur khatia ang zong kha ti fel vek te ngai china hatian Thlawhna in ron luta ti me yang engkim fel sa dia mi lo om ta ma se khami phena han crew te hian ti tur kan nga lutuka chu enge information version shima garan sei telani chu poni se avo in kan flight hi Bangalore flight hi a full a ivan ei thak de he tun chum chumin off road lawa ni som panga
prior 15 days kan book hi chuan ke mani ID ticket kan book hi chuan confirm ticket ani thina ma se khata po khan I enge flight a full view chuan confirm ticket ni thoma se mi offload chang an nei le thin ni chu ma se bo in chu hei min offload don lo aniang boarding gate a kom to a boarding kan ma Dakar li le Dakar li vel chia flight ni dona flight long tak kan nei tur angai la poni se ngay boarding an chan nai dorin ka sia kan da phutang e potuna hei kan lut don che aircraft boarding kan chan an chan to a zone 1 atangin zone 1 atangin boarding an chan hei tuna kan lut don che tuna kan om na lai hei tuna ka din lai me ki air bridge ka ti chu ni a hei hi aviation tram sak chuan ni air bridge kan ti china in sia thiam thei dan tur chuan step a ashan pa han lon ngai to lo a Thlawhna kan valu na ang khan ta chuan hei helaya seat lo am hi business class ania hei hi business thu hau thut na ania anwam a comfortable boka chuan hatia lo lu hian cabin crew how we kan lo dina enge kan lo welcome che u anga ya ma se voin ni a hian enge thalak te kha phal lo kha ani china chu wang chuan katilang lava crew how in lo shathiam don nia kilo Hei tun hen aircraft chhunga kan to a ka to a ka thufel to a ma se hei passenger lang zon la boy khom mai mani thutna zongin boin chu hei crew housing a mel shat mu ken ring deuni ama doha changa Bangalore ka ho khan kan mizo supervisor pakhat kha alo oma khatiang te ni bang khan nge mel shat mu kan be se lu tu kan chu ma se an lo lo tat hoin chu hei hi kan screen IFE system ania da hian language strong hei English te French te le enge Italy Portuguese Chinese Korea te option strong oma hian enge kan trip details kha hei flight map te flight connect one kan destination details te entertainment te kids Quran Swan tiang til shang camera views on bogama entertainment big hian movie TV audio Swan hey option shang movie shang Ova how in bank channel to mo ko open shot thei pon karing lo hela hian achars thei boka phone Swan lukham le blanket pa ka hian headphone ni tian hei achhom boka hei hi heta hena connect hei boka chuanin nge dang ni le ang kan ron ti lan le ang ala hand charging port om boka ko da han charger in da the boka mo connect hei boka one hei heta hian hei hi personal wellness bekania enge Thlawhna chuan fulo te om theya rui chang te mo tiang vela enge lo ten lo la luan na tur ani hi he chuan hemi ba ka hian safety instruction card om boka po India kan Thlawhna man hi Airbus 350-1000 ania chuan he screen a hian tian indu chuan wall map hi ti topian a enthia in kalna tur mun tele enge to screen vekania indu dan.Eng direction pun a zoom vek theya chuan
camera heta Thlawhna mei ti meng mo achung lama hen camera bok ta chu tiang view te po chu thei veka khi in muang khian tura hen do hwa kan lo meka tikhian in du to in view kwal thei o. My name is Wasif. On behalf of the Dairies and all the crew, I'd like to welcome you on board this Airbus 350-1000 flight QR572 to Bangalore. Joining me in the flight today, Senior First Officer Marcio, and looking after your safety and comfort in the cabin today, our Cabin Services Director, Ms. Napa, Cabin Senior Ms. Ada, and our award-winning team. Our flight today is going to be departing on a southerly facing runway, turning left, flying east over UAE with a flight time of 3 hours and 40 minutes, with a final cruising altitude of 39,000 feet. We're expecting generally good weather en route, but for your safety, please keep your seatbelts fastened at all times, even when the seatbelt signs are switched off. Before we begin our descent into Bangalore, I'll update you with the latest weather and arrival information. Until then, please make yourself comfortable and enjoy our world-class service. I wish you a very pleasant journey on board this Qatar Airways flight. Thank you. Tuna karon tilan tur hi kan safety video wania hei flight kan chan ma takin kan play zianga ya helai Indigo te domestic airlines a chuan tian Zaizir te khan an ti china ma se helai ke mani Qatar Airways te international flight chang a hi chuan tian screen mangin kan ti veka Enge Zaizira khatianga ti ve kha ve to lawa ti hian karon da tela arai de umei the indu chuan lo en ula adu lo kha chuan lo forward me don yo o arai de umei the. Take care when opening overhead lockers, as items may fall out. In-flight entertainment monitors must be folded away. Please fasten your seatbelt for taxi, takeoff and landing. Insert the metal end into the buckle until it clicks. To adjust, pull the strap to tighten the belt. To unfasten, lift the flap and pull the ends apart. If you're seated in one of our forward-facing premium cabins, pull the shoulder strap across your chest and attach it like this. To unfasten, release the shoulder strap fitting away from the seatbelt attachment, then lift the flap and pull the ends apart. When the seatbelt sign is illuminated, you must remain in your seat with your seatbelt fastened. If you plan to sleep during the flight, please keep your seatbelt fastened and visible to cabin crew. For safety reasons, with the exception of handheld personal electronic devices in flight mode, the use of electronic devices is not permitted for takeoff and landing, and such devices must remain switched off until advised by cabin crew. Please remove all devices from charging ports for takeoff and landing. If you drop your electronic device inside your seat, please do not operate the seat controls. Instead, contact a member of the cabin crew for assistance. We strictly observe a non-smoking policy at all times on board all our aircraft. Electronic smoking devices are also not permitted. Smoking in the toilet will act. Tuna in mu mek hi na zina karon soi ang kan safety video ania tikhian eng ang emergency thila po eng tiangin nge in position omdan turte chuan oxygen mask on class eng tianga shen turunge ti tele seat belt eng tianga shen turunge tiang khatiang sang ka information ti hian screen mangin kan run tilang vek china atam jok hi voi khat Thlawhna chuan te ani thina wang hian tiang shelo hi tamtak an om china chung te ani wang chuan nang ni po nakina in lo chuang ve te ni chan uluk deuh khan in lo en thin don neu ta hian engkim safety demonstration vel kha om hal vek o
masks will appear from above you. Pulling the mask towards you will activate the oxygen supply. Place the mask over your nose and mouth, adjust the band to secure it, and breathe normally. When your mask is fitted correctly, you may then assist others. Your life jacket is either beside you, next to you, or underneath your seat. When instructed by the crew, remove it from its container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate the life jacket as you leave the aircraft by pulling the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece. The life jacket has a whistle to attract attention and a light that will automatically illuminate when in water. Infant life jackets will be distributed by the cabin crew. With the final preparations for takeoff, please ensure your seat is in the fully upright position, your window shade is open or set to the clear position, your tray table and footrest are stowed, and your seatbelt is fastened. The Q suite door will be locked in the open position by the crew and should remain open for taxi, takeoff and landing. The safety instructions card located in your seat pocket. It shows in detail each of the safety aspects of this aircraft. If you have any questions, the cabin crew will be happy to help. Tian safety video kan han play zo nu hian kan chufela chuan kan chutfel zo nu hian tian taxiway atangin runway a kan kal pheile ngal thina ta tang hian thlok chhuak turin kanin puat cha le thina ni ai tuna kan take off don sia Vain chu van ni thlak deun hei window seat ka chang hlo atian night view moilu tuk mai do ha khopui moilu tuk mai khatian karon capture thei hlowa awan ni thlak ka ti emani hetia kan take off nu reilote nu hian captain hian min release thina Enge a safe hun angvel to akhan chuan passenger ho ei tur tikhan ovena te kan han tilum zok zoka kan card kan roll out tur tikhan kan han siam fel china tuna hei tia ka chutlai me hian crew ho chu hnung lama an boy zel me passenger ho ei tur buat sain chuan tuna in mu lai mek hi UAE ram khopui Abu Dhabi chungzona tun he kan thlok mek a hei Abu Dhabi khopui ania chuan hemizo a hian Dubai vel kan thlokan lenga chumizo a UAE airspace kan
thlo chhuah sananga chuan Indian airspace a kan thlok lut le ang hei hi Dubai hei me pachanga lan dan hian khu Thlawhna ron lang tel boka Abu Dhabi kha kan han thlo kan zo che ti khuan Dubai chung zone vela kan thlok mek ani ti hian hun rei lo te chungin kan take off atanga kan in ready vele passenger ho ei tur serve turin kan in nor chuak thina ti hian hei cheya hian ei tur hi kan sem mei zela ti hian chei nen hian ron om kop vek zela tui bottle om tel boka ti chuanin chhang thop om tela chuan main course main course hi option pathum vel kan nei china voinia hian chicken ka eidona chuan hei dessert le starter appetizer om boka chuan in tur hi chang sang kan nei zu te po kan serve ka hei hi in ticket a khan a in enge a include vek to a chuwang chuan deal kha in thlashung lowan in du ni pon chuan hei hi voinia kan ei tur rice le chicken chuan heta hian hemi roll chhunga hian chi te chuan khu chemte fork le spoon a awm boka khati zong kha ania kan thil serve thin chu karila tram to boka hei ke ei zo vek me ke ei tui khome amar chu chang thop hi kangai na te lua lova chang thop chu ko ei pe lova hei movie ken pa zootopia kha animation hi ke chu munam katia tyang ke en zia zel kazin to hi chuan chu ei khama hei washroom kan fang zoyang o engtin nge Thlawhna chung washroom om ti kan en lokang tian hei hi kan washroom lavatory kan ti mai zela ke ni chuan ti hian sink ka oma khuta khuan tuilum le tui vot a her chuat hei boka chuan ku jowara te khuan thil chi sang sang kan da china paper hand towel ti te cho perfume te om boka no te chuan ku dustbin a om boka Thlawhna hi chi sang sang om ve a tiang a display te le enge a configuration te hi in ang lo china enge in lo shiat nan ti meyang lo mu ve shim shima tan tiang karon la kwalani hei hi toilet flush na ni a khu toilet bowl ania ti kwan hei chuan ngai lo chuan a shed lo ve theilu tu ka toilet flush na te po hi chuwang chuan karon tilang tel mai mai ni nichina karon shil to chewang khan Indian airspace hei kan thlok luta Mumbai le Pune zone vela kan oma video hi ena shom de mai theya enge turbulence ana salu tu ka Thlawhna hi in so ina salu tu ka tiang te ni wang hian camera hi smooth lutuk theilo min lo shu thiam ula ena lo shom de upon hei in mu theyanga in soi luk mai Thlawhna po ma se ke ni chu tiang te hi ngaya kan nei to mo kan hlau to lo in lo shel ve mai me tan tiang turbulence valley a hlau om lowa lo hlau thin lo ula chhum cha lutuk kan paltang te hian Thlawhna te in soi ve china kong chi ang chia khania tuna karon tilan mek hi kan galley kan kitchen ve ber in ei tur zong kan siam na kan buat sai na chin ani hei Thlawhna hnung lampanga a om tlang puya ti hian oven nen fridge nen coffee brewer nen ti hian kan nei kim vek zela chuan khilaya chhagalo om khi kan ha dam ve na chin long flight Dakar som chunglam panga hian cholte kan nei ve china Dakar thum te kan han mu hadam ve china chung akhen mutna om boka chuan hemi video hi Switzerland atanga kan holam pang kan len don nai lampanga kala kania chuna kan flight lai kala kan etian rem chang ema katia karon zeptela achan chu khami Bangalore flight b ka hian kanwa ti boy thiang lo ti meng ti boy hin session om china crew te ho hin boy theilu tu ka walak vel te kha chi lo wa chuan hei asirami hi ana china karon ti lan tak washroom kha nia ti hian kan galley om dan chu in mu thei me anga hengte hi ania so oven te chuan coffee brew na te hello po hi kitchen ti me yang in she thiam dan turin alaya le malama a om boka pathum hi om tlang puya Thlawhna liana hi chuan ti khan karon tilang ve in mu tan Otian hei Bangalore kan thleng chepa kan length ma minute somli hi tum turin kan in bua sai china descent kan enge kan chan china
hemi chung hian cabin te kan secure le vek angai china nge I tu ver zong te kan honanga ya Thlawhna chhung a safe the ang bera kan va bua sai khanga china chuan khu Bangalore kan thleng chepa hei kan len chep ani tian kan han chung fela main runway changin parking bay ati han hei kan va in park turin gate lampang in park turin kan tlan phei le mek ani Zindar hile som pali le do atma hian hei kan len fel sia vai ho pan ding le suau to me he lagi second hand lafte langa chuan kamanalia ka thian te ina ka thleng phut anga chuan ale pek chu ka cham rei dan zerin ka cham rei lu tu lo me the tun chung ka jing chu hoi zin zoi tak tak ang kha ania chuwangin ka dan tur chim pok la shelo ma se he tlong taken Bangalore kan thenga lom hasari nuaning ka shia June April May June kha ning ka shia ka zin hun ber June July August September October November December January tuna hian Zingdar ni lechan ve ri dona dar thum lechan ve vela chuan thleng phei tur ngai la khopui chung immigration te kan han te zo le te photanga man mol tu ga kan safe man dollar mai pol pot chiang e voi thum a zone checking flight kan he zone flight nei chamo mai bol chok mai ne off kan nei re ina ko om tam po le ke chu ka mai hi he bol kan nei lo ma se ka thongun deu chuan tian ron bol ha ze chan chu Thlawhna chung bo ro khimo a thiang hlim lo lu tu ka chu ba ka a ro lu tu ka ni chu e draw the win kan chu ka kan bol ho zel tiang chu a glory thelo Thlawhna tho chu mo airlines tho chu nili te off te kan ya ti khan ina kan tuma kan tom glove ka kan chuak che te kan bol le chok ze Bangalore duty free ania nuam ve ko men duty free pui chok me immigration ka ti zo chia tuna hian ka baggage claim turin belt number 2 lama ka kal me ka hei ka thenga when su immigration a boina ka tok lo ve te tlat amo ama ka zin ma chak zo ka to ka mail wangin chuan so da son ka luggage ka mun ka fia ni le lo ani mo ka tia
anh ong lu tu pa anh cần học phải nghe mình một tổ na cái line hay anh belt thằng lâu hi mo alo walk lâu duy hay ngạc chụp mày nghe tiếng em moni kan zong ris ve to bang ka bek te zok chu ron thleng mai hay ma se lian zok hi kala mulo ni topa kanin mu ve ta sha mai hay Tian airport a train kan chuak chia Uber omna ka zunga nga tian hei wang tong o kamanali lama Bangalore ka lichan lung hi leng kan tal ve na sal tu mo Bangalore yan nge kan ngong len na khani ve Uber kan book phodang Bangalore terminal chu hemi international terminal big hi kakal tu ngai lawa voi tu hi voi ni ka kal na ania ha mani dewa Bangalore ka Zinkawng ani le me ya chuan chumi ti lawa chuan a main airport atang kha mami mo khami tang hil han kan departure trina Mizoram vel kan hoian kala bel lo lu tu ka tu na mi terminal chu hi kan in zong chaplet ri ani e so lai so Uber le Ola how pick up mani at chang yan Uber kan book phodanga Blue Smart ti the nge apps harami tiang te kala shangai le ne apps hara umani karing Bangalore a hem Blue Smart ma ka kaling kala muai re lo Blue Smart mo Ole khati zong ka vo in ya tan chuan nile phot se ka video te min lo thlir sak china wangin kalom lu tu ka chuanin min lo la subscribe lo ani chuan min lo subscribe ve chau tu khan koron som hal bok chewa ka video le pe ka kanin mule chau don ne u ni man nom le vek ule